itahra la sim terte kama ka do ku chana kanyem paajia ka admayo in 2 ways ma sida admayo ndu zakse ka boy mo ko rinyen yidana be zala ndu zakse ko gol ma ka cha ani masajiyar lam kan do daba ma tiha wa ku ya tashaba jarti hambala ka hakka hambala nazo jarti hambala nyin do ma yuru value yu fa'ama ana ku sana bulu na babala ti zanglala hankalin lo imi ya nutu pa hankal na ro porme ina mi yara be kala la ni pa hankal porme so do hankal value ma value yourself value yourself your value will tell you that anda pastor mbo hala kwa kan o yalla jilma yeto aba so man jilma yeto awo kama de irin yichende pune ayibna pune aba pa kan mi mala oni yara no biago so kan le yara ani so mi ye niama yina nchana ombe